Dobro večer, dragim gledalcima. Naravno, u pravo vrijeme i na pravom ste mjestu uz program televizije Pink BH i u novo izdanje emisije sa Tanjom na tim. Kod nas je već veselo. Ko su moji gosti večeras? Naravno, saznaćete ubrzo nakon džingla. Dobro večer još jednom. Kažu što žena može da priča, ajde da vidimo sad te žene koje mogu da pričaju. Večeras su same žene sa mnom, naravno izuzev mojih dragih prijatelja, kolega koji su iza kamera, onako popravljenom prosjeku ovoj priči, čak i žena u režiji večeras. Tako da, drage moje gospode, drage moje dame, udobno se smjestite. Večeras idu fantastične priče od strane žena. Dobro večer, moje dame, kako ste mi? Dobro večer. Ne, sad smo poslije tvog uvoda zanijemile. Zašto? Pa niko ne može pričati više nego ti. Ja? Da. To ćemo sada A nas tri pogotovo. Stavit ću tačku na i tu. Ana Babić, odlično znate ko je Ana Babić, ne moram puno da je predstavljam. Po ko zna koji put je ovdje sa mnom? Pa šta ja mogu ti? Najbolje bi bilo da me preplatiš. Kažu ljudi, volimo da budemo sa Anom, rating ti je super kad je Ana tu, ja moram da popravljam share rating. Ana, hvala ti što si tu. To je lijepo čuti. Vidim da si ležerna je neka kombinacija večeras, nisi Mihaljnica i to. Pa malo sam se umorila od te. Evo, već smo na ti toliko, mislim, drugi put ćeš doći trenirati. Može. Može, dobro. Ili u pidžami. Ili u pidžami, može. Pričala sam o pidžami jednom, tako da pidžama može da dođe. Pored Ane sjedi profesorica, doktorica, naša draga Hanka. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste vi? Pa idemo na ti, kako si? Dobro, hvala na propitivanju, dobro. Odlično, sve pod kontrolom. Slušaju njih dvije. Dobre su. Za uvod je za uvod su odlično. Super. I naravno, dama koja dugo nije bila na televiziji Pink BH, pošto voli više Jadran, voli more, voli Mediteran, pa se malo povukla, ali evo dovukli smo i napokon vamo. Amela Rada. Dobro večer. Kakva si? Moram biti dobro kad sam tu. Dobro. Sve su dobro, znači možemo da nastavimo. Alma? Dobro večer, naravno. Kod tebe sve pod kontrolom. Super je kod mene. Posao napreduje, vidim. Posao napreduje, definitivno. Šerujte, molim vas, prič strancu Dalmi Mahmutović. Da ne moram ja da je šerujem non stop, da ne koristim moj zid. Ne, jeste. Malo reklame. Malo reklame, dobro. Sigurno se pitate, generalna emisija govori o muško-ženskim odnosima, ali ovo su tri dame koje definitivno mogu da kažu mnogo toga upravo na ovu temu, o tim nekim raznim odnosima. Ljudi prvo se baziraju na odnose muško-ženske kao muškarac i žena kao partneri, ali ima onih divnih odnosa kada mi reagujemo kao majke, bar one koje su majke prema svojim sinovima, kako ih odgajamo, kakav imamo tu odnos, da li pravimo od njih mamine sinove ili one prave muškarce. Ja mislim da njih tri mogu adekvatno da odgovori na ovo pitanje. Da li praviš mamine sinove od svoja dva sina, Amela? Pa ne znam, kažu da zbuni me ti, Tanja draga. Što sam te zbunila sad? Ne znam. Ja spadam u red onih majki koji su možda djeluju ono da su previše brižne, posesivne, ali nisam. Ne pravim mamine sinove od njih, učim ih da pomažu, obzirom da živim sa tri muškarca. Dakle, tu je tata glavni i njih dvojica i nekako se trudim da ne budu razmaženi, ako se to i kako može. Znači, volim ih beskrajno. Valjda ih ne pravim. Ne znam, zbunila se. Zašto ja mogu zbuniti kad treba nešto pričati? Sin i kćerka je tu. Da i ja tako odgovorim. Pa kad bi pitala moju kćerku, ona bi sigurno potvrdno odgovorila. Rekla bi, ma naravno, mamin sin, nema šta drugo. Dobro, onda je ona tatina kćerka. Pa recimo, ali uvijek je neki antagonizam, neki bolje, više pažnje, tamo nije obamo, ali mislim da to ne radim. Možda bi snaha najbolje odgovorila. Mislim da bi bila na mojoj strani. Ne mislim da pravim maminog sina. Možda sam čak i previše kritična, uvijek tražim. I on se buni da sam takva. Ana, šta bi Vedran rekao na ovo? Pa ne znam, ja mislim da Vedran i ja uvijek razmišljamo i govorimo kako smo dva dobra druga. Međutim, uvijek je sin mamin sin. Pa tako i u mom slučaju. Mada ja nikad njega nisam odgajala, niti je to bila moja nakana da on bude samo moj sin, nego jedva čekam da ga ulovi neka. Ali ja isto, Tanja, izvini što sam te možda prekinula, ja čekam jedva da ih vidim ovako i već mislim da su na putu. I ono što mi se učini i kažem im često jednom i drugom,
jako smo vezani i prijatelj smo prije svega i dijelimo baš sve. Dakle, nema tih nekih tema Jel to koje govoriš mi za ne... Vedrana ili za svoje sinove? Govorim za Arjana i za Eneja. I vrlo često se desi da oni kažu to moja mama zna najbolje, mamu ćemo pitati. Mama, ja kažem nemojte slučajno to da govorite tako naglas. Prvo će me iz čista mira zamrzite curice bez ikakvog razloga. Znači, jer ja neću sigurno spadati one mame koje će nešto bilo šta uticati na te neke njihove izbore, na te neke njihove djevojke ili buduće žene. Tako da kad su mi pokazali, želi da me upoznaju sa djevojkom, Arjan, recimo, bilo mu jako važno da ja vidim njegovu djevojku i tako, ja sam rekla, meni to, Arjan, je sasvim svejedno, sine, ono što ti odabereš će mama ispoštovati uvijek u životu i to će biti nešto što... A da li ima one zaduške negdje? Ma nije ova baš za njega. Nema zaista. Uopšte ne želim da razmišljam o tome. Ja moram da znam, moj sin je mali još uvijek. Čisto da ne napravim ja neku grešku. Meni kaže, vjerovatno će Hanka to još bolje od mene znati tako i odgovoriti nam na to. Ali ja mislim, koliko budem uspjela da samu sebe kontrolišem, da se sigurno uopšte neću miješati u to koga oni izaberu, niti ću ulaziti u te neke analize, ili mogla biti bolja ili gora. Uopšte me ne zanima ono što oni procijene njima odgovara, pokušat ću da ispoštujem. Barem to mislim da će tako biti. Evo, kad sam to već javno rekla, valjda neću. Ne, ali znaš, s jedne strane kad se gleda onako sigurno sve te djevojke, evo već Snaha je tu, ali recimo kada je bila djevojke kad su bile nekada, i evo sad kod vas dvije, sigurno su gledale, aha, Ana Babić, pa kao znamo, profesorica, pa kao pjeva, pa predstave, pa je tu i profesorica Hanka, pa kao njen sin, zamisli kako je to. Pa ide vamo jedan Fashion Week, drugi Fashion Week, ovaj je kreator, onaj je kreator, idu haljne, haljne, jao, kako ćemo se mi njima svidjeti kad žive u okruženju takvih žena koje imaju već izgrađeno toliko sebe i toliko svoj stil i svoj karakter, svoj ego na određenom mjestu, koji se naravno genetski i DNK prenese na sinove, na kćeri. Tako da sigurno to ima sve svoje onako uticaje nekog i u tom prenosu kad ih rađamo, da oni ne mogu baš svakog da imaju pored sebe. Ma ja se ne slažem da je, mislim da treba uspostavljati zaista prijateljski odnos. Ja imam i zeta i snahu, probala sam jedno i drugo. Dakle, imam relacije, nema nikakvih problema. Posve jednak odnos prema zetu kao prema sinu, prema snahi kao prema kćerki. Kad imam vremena, tad sam najsretnija da pripomognem i oko djece i da eventualno nešto stignem skuhat, onda je kućna dostava na dvije strane, potpuno jednako. Trči, leti žena svuda. Jeste, za snahu i za kćerku jednako. I ne mislim, ako se tako ljudi postave, ne može biti problema. Vi to sad čekate. Ne, s obzirom da se vremena promijenila, sigurno ti vidiš to najbolje na fakultetu. Kako je to nekad bilo prije nekih 10, pa u 10 godina se promijenili odnosi muško-ženski i generalno te djece koja sazrijevaju i dolaze na fakultet. Kakva je njihova percepcija prema stvarnosti, prema životu? Tako sigurno odabiru partnera. Tako da sigurno vaši nisu imali problem, pa oni su se usrećali. Njih dvije možda sad ih malo panika fata. Pa ne znam u kom Ja mislim da opće jedno stanje u društvu dosta utječe na to koliko će, zabavili su se ljudi o sebi. Hvala Bogu što I možda tu nekako se urušava i taj odnos. Ne znam, obično hvalimo ono što je bilo pusto nekad. I obično hvalimo kako je super bilo kad je bio Tito, kad je bilo ovo, pa kad je bilo sve što prođe, nama je to kao ljepše. Tako će iz naše perspektive biti žal za onim što je nekad bilo. Evo sve promijenilo, pa šta je ta neke promjene, šta su donijele u tom pogledu? Mislim da ipak kod nas ostaje taj tradicionalni neka nit porodica i ono, i nismo još uvijek u opasnosti, mada je to koliko su sad relacije između muški, koliko ima romantike među njima, koliko ima poštovanja međusobnog, sve to. Mi smo pričali jednom, Ana je čini se bilo u emisiji kad smo spominjali serenade, pisamce i sve ostalo, bio je s tobom gost. Miki Evremović. Tako da smo pričali o tome kako je tu nekad bilo. Da li se možete vas tri sjetiti kako ste tu nekada muškarci odvarali? Ja to čisto volim da pričam sa gostima koji su starija generacija u odnosu na ovu mlađu neku moju, čisto da damo još malo naputaka toj nekoj novoj generaciji, da čisto zna da pristupi ženama, da nisu obične stvari kako ja to vidim da i sada posmatraju i gledaju, nego da postoji romantika, postoji to neko flertovanje.
neki šarm, pa odnos, pa neka ruža, pa neki cvjetić, pa nešto. Ili sam ja takvog kova, pa meni je to sve divno. Pa teško je praviti usporedbu. Mislim, ja mogu govoriti kako je bilo. Kako je sada, malo je poteško da ja snimim. Evo sam stalno s tom omladinom, sa studentima, ali nisam sigurna da baš mogu znati, jer je uvijek nešto i suptilnije u tome negdje gdje mi ne možemo zaviriti, jel tako? Ne možemo znati, ne možeš ni za sina znati kakva je relacija, a kamoli znaš negdje za svoju generaciju. Da li je bilo nekakvih pisamaca, serenada? Pa dobro, nije čak ni u moje vrijeme, u moj vakat nije bilo baš ono pod prozorom da ali bilo je puno suptilnije. Jeste, sigurno bilo neko drugo vrijeme. Ali dobro, ko zna što, možda ni sad nije loše, ako ćemo sad hvaliti kako je bilo. Pa nije, ja isto mislim da nije loše. Svako vrijeme ima neku svoju draž i tu hemiju. Međutim, ja mislim da uvijek u biti postoji ono što si ti rekla, Tanja, genetski taj kod koji se prenosi. Prenosimo mi to i na svoju djecu. Jer naša djeca vide matriks po kojem mi živimo i naravno da ga i oni usvajaju. Ja mogu govoriti iz svoje prizme kako to izgleda kod mene i kod mog sina. On je odabirom umjetničke esnafa sam po sebi i pokazao da jeste romantik i da je taj emotivni sadržaj kod njega mnogo više zastupljen nego kod onih koji nisu. Ne mislim, u ovom slučaju ne želim... Izvini, ja mislim da je jedan fizičar i to može biti romantično. Pa upravo to hoću da kažem, da ne isključujem ove... Kad ti priča o zvijezdama, on mora znati malo tu astrologiju, znaš, astronomiju. Apsolutno, ne. Nijednog trenutka nisam htjela nekog drugog devalvirati kad kažem da je kod drugih drugačije. Nego mi je u biti žao što danas mladi ljudi, što kaže Hanka, ne znam kako je danas, družim se s mladim ljudima. Ja se družim puno s mladim ljudima, ali vidim da oni jako puno konzumiraju kompjuter, Facebook, društvene mreže, koje ja stvarno, bez obzira što je to potreba, ja to teško usvajam. Ja to teško prihvatam da na taj način komuniciram s ljudima. Čak sam sebe uhvatila da sve manje i manje komuniciram na mobitel, što nije možda dobro, ali je potrebno u današnje vrijeme. Sad svako vrijeme nosi svoju neku čaroliju, pa ja mislim da ti mladi pronalaze neki model kako da budu romantični, kako da pišu serenade i pjevaju serenade svojim djevojkama, šalju im na Facebook ove razne pjesme. I upoznaju se tako. Sklapaju prijateljstva, veze. A teško je govoriti o muško-ženskoj relaciji u tom tu ne možemo zaviriti. A o ponašanju se da pričati. Upravo to ponašanje. Mi smo prije emisije nas dvije pričale. Izađeš, evo ja izađem u neki objekat, kafić, kafa, dnevna, noćna, nebitno. I ti vidiš, oni sjede njih 5 za stolom i svi su ovako s telefonima i telefonima. Da, to mene jako iritira. Vi niste imali tu priliku, vi ste morali da pričate. Hvala Bogu što nismo imali. Morali ste da pričate. Kad su partneri, recimo, vaši u pitanju, on je morao nekako da šarmira, da udvara, pa da ne znam, da neki kompliment, pa sve nešto. Ja sam bila u situaciji kad sjedim za stolom, meni muškarac kompliment šalje mobitelom poruku. Ja tu sjedim, preko puta. To je ta neka komunikacija, konverzacija. Evo, profesorica je tu, glavna. Zašto se to desilo? Mislim, ja znam da moramo ići naprijed, da ide budućnost. Evo i televizije i sve to, i snimci, i kamere, i nekad su bile i beta kasete, sad su neke potpuno druge. Pa možda bi se to radilo i u to vrijeme neko davno, ali nije bilo tehnike. Mislim, nema druge. Možeš na prozor samo ovako podnim se i da je momak tamo ispod prozora i opet je komunikacija uživo. Pa lijepa je ta vrsta komunikacije. A šta ti misliš o tome? Pa ja pokušavam već 3 puta, ali neće me, nema veze. Čujem, pa okrenem se pa sve. Neka, samo ti. Neka. Ne, sad ti reci, ja sam završila. Neka, samo ti još. Aha, ostajem ja još. Amela, tvoje mišljenje o ovom svem što su one rekli? Pa ne znam, ja sam valjda ta neka
valjda ću umrijeti kao taj neki romantičar. Ja živim s tim da... Ko da mi nećemo umrijeti kao romantičar. Ne, nego ja se ne mirim s tim, ne mislim to. Ja se ne mirim s tim da u bilo kom periodu, dakle i u prošlosti i sada i ta neka vremena koja dolaze, ne treba rat na tome da se stalno to nekako postiče i da se djetetu kaže i da se ljudi između sebe tim nekim toplim, lijepim riječima obraduju, zagrle, neku sitnicu učine da to ne bude samo ono kao kad šalju ono poruke za praznike. To je glupost. Pa daj nazovi me pa me da čujem glas, da te čujem. Šta mi znači poruka? Ništa mi ne znači poruka ako te ne čujem. Recimo, a može se toliko... Dobro, tebe čovjek kad zove ti budeš zauzetan. Evo potvrdit će prijateljice tvoje. Zovi me, ja ću biti tu i nikad je nema. Nikad je nema. Nema je ni na Skype-u, nema je. Dogovarali smo se za emisiju pa sam pola sata nazivala da vidim šta je s njom. Ti si aktivna ipak, tebe zovu. Ali sad vam recite, a sad će kritizirati takvu komunikaciju. Jeste li uvijek sigurni u moju emociju prema vama? Ja jesam, 100%. 100%. To je vrlo bitno. Tanja večeras skupila jednu super onako dobnu skupinu koja pokazuje prave vrijednosti večeras i prezentira ih nama u javnosti, da ih onako se srdačno prihvatamo i htjela sam reći samo da ti smelići i ta srca koja se onako nama oslikavaju na našem mobilnom telefonu ne mogu nikako da zamijene tu emociju koju vam neko pokloni ili taj osmijeh uživo, odnosno to je neka jedna, ajmo reći, sinergija, jedan moment u kojem vi poklanjate tu svoju energiju i prenosite je na drugu osobu i to definitivno tijelo pamti, odnosno taj neki unutarnji impuls, on reaguje u tom trenutku i ništa to ne može da zamijeni. Znači, mislim da u suštini postajemo onako blago roboti, odnosno nekako smo previše se uzelo je maha ta tehnologija i skrivamo se u stvari od pravog onog ja, otuđujemo se od svih stvari, od prirodnih emocija, od prirodnog sebe, ono što smo zaista i mislim da u suštini vratimo se prirodi. I neka vas nama ovdje da pričate o svemu tome jer je jako lijepo. Mogu reći to doba, vi kažete, svako doba nosi čaroliju, naravno, i bit će u ovom dobu nešto što će biti jako vrijedno. Molim? FaceTime, Skype. Ja, FaceTime, ali u suštini mislim da ćemo se vratiti apsolutno tom nekom vašem dobu. Jer ćemo shvatiti da u ovome ne čuči i ne leži budućnost i da ne možemo biti prirodni jednostavno putem ovoga. Jer vidim koliko je, evo ja sam tu, Tanja me naravno angažirala već koliko mjeseci i tu sam definitivno kao psiholog da pričam koliko ne treba biti tabu otići evo psihologu samo, recimo. I da ne treba da se skrivamo od svog ja, da dođemo kad imamo probleme. Znači, rešavamo jednostavno širimo svijest o tome koliko je to jako bitna stvar. Također, evo, širimo svijest o tome koliko je jako bitno vratiti se tim prirodnim stvarima. Treba smo je za kraj. Ja mislim baš da jeste problem u tom skrivanju. Ono što su društvene mreže donijele, to je pogubno za stanje u društvu kakvo jest naše. Pogubno je upravo to skrivanje iza nikova kad ljudi govore jedni drugima ružne stvari ili jedni o drugima kad ne znamo ko je to, mi ne izlazimo na megdan, mi ne suprotstavljamo mišljenja, nego prikriveni kao iza čoška s kapuljačom pa kamen baca. Mislim da je to jedna velika opasnost za ovakvo društvo kakvo jeste, ali to je već onda druga priča. Pa uostalom i ovo što smo uzeli kao temu, sporno je, jel govorimo o relaciji muško-žensko ili uopće o komunikaciji među ljudima. Ovo se ne odnosi samo na tako i sa prijateljima i sa najbližima u kući. Znate, ja uvijek govorim, Bog mu dao svako dobro koje je smislio mobitel. Otac sam rahat, pa djecu nazovem kad god hoću. Gore od toga je samo situacija, gora je samo situacija kad je nedostupan. Mislim, tek onda ti bude krivo što uopće postoji, jer ne bi znala, ne bih razmišljala, nisam imala telefon u to neko vrijeme mobilni, pa da znam kako to izgleda. Ali eto, ovo što govorimo i o društvenim mrežama, da koliko god mobilni telefon nekako tu
interpersonalnu komunikaciju svodi na ne znam, već problematične odnose. Jesi li poslao poruku ili nisi poslao poruku i tome slično. Što donosi u stvari jednoj većoj uznemirenosti organizma. Mi smo totalno sad napeti nekako nego prije. Imamo jedan odnos povjerenja, ali pustimo, mislim, imali smo fiksne telefone, vjeruje se nekako i nalazili smo se putem nečega. Ali sada je stalno su pod nekim tenzijama. Hoće se javiti, neće se javiti, posla poruku, kuda je, gdje, možemo dobiti u svakom trenutku. Ne znam, meni se ne sviđa ovo stanje. Idemo na blok marketinga i vraćamo se onda opet u studiju. Evo, Amela kaže kako voli se ovi ovdje ljudi. Drago nam, i mi tebe volimo, ali te nema. Pa nema. Nema. Generalno muško-ženski odnosi, pričamo, evo, sve smo mi raščeprkale i ja mislim da imamo sate i sate da mi uspjele svašta nešto da dotaknemo i da kažemo bar jednu pametnu, što bi rekli u narodu. Ali ono interesantno je, profesorica ste toliko godina. Koliko je žena bilo kada si počela da radiš na fakultetu? Pa uvijek je bilo žena. U odnosu žena. na muškarce? Mislim da današnje nekako izvještačeno insistiranje na nekim procentima žena, ne znam u politici, ne znam ovdje mjerimo, kod nas se sve mjeri nekim parametrima koji su marginalni, koji nisu suština života. Zaboravljamo za kompetencije, zaboravljamo za sve, jer moramo izmjeriti koliko je konstitutivnih ovih ili onih, koliko je muškaraca i žena, koliko je, ne znam, mladih, starih, pa stalno nešto mjerimo što nije najvažnije u životu. Bilo je uvijek žena, mislim, nije... Zavisi. Neko da se generalno... Zavisi, evo, ako je o poslu riječ, zavisi o zanimanju. Hoće li biti više žena u modi, hoće li biti više frizerki, hoće li biti, ne znam, društvene nauke, hoće li biti nekako više žena, tehničke, više muških. Mislim da bi dobro, po mom sudu, bolja je neka prirodna selekcija i kriteriji koji će dobro donijeti svima. Mislim da je ovo vještački. Ja nisam dobar sagovornik za džendere. Ne mislim da je i ženi donijelo puno dobra ta vrsta ravnopravnosti. Ne mislim, nije lično. Više volim da mi neko zašarafija, osigurač, struju. Zašto bi ja to se morala? Pa podjela posla, pa naravno. Eto muško-ženskih relacija. To su ti neke onaj... Ali neka mi ne oduzimaju ono što je nekako žensko. Jeste. Sa djetetom, pa ne znam, u kuhinji, pa... Mi je žao. Ja sad, kad pogledam, ja se izvinjam, meni je žao što sam ja toliko nekako se potrošila za ove godine života koje su prošle radeći i nešto utrkujući se sama sa sobom. I da budem dobra majka, i da u poslu budem najbolja, i da budem tamo i vamo i ono i ovo. I sad kad sam se skroz potrošila, sam shvatila da sam u stvari samo trebala da bi najviše užila, sam samo bila fino, dobra žena mom dragom prijedi i dobra majka mojoj djeci i da sam im samo kuhala i da sam, ne bi se potrošila jer sam htjela i to i to i to. Pa se sjećaš koliko sam puta kad krenem na put, na predavanje i to, svaki put sam redovno u autobusu, sjednem pored Hanke i razmišljam, joj Bože, hoće li izvaditi ono iz frižidera i počnem da plačem zato što mislim da on neće ono skuhano izvaditi, da će to prosut kad se vratim s puta, je li tako? Svaki put onim nekim... Svaki put i onda ona mene tako sasluša. A meni suze liju, idem da radim, a u stvari ne znam, nisam ni pošla, nisam došla. A šta sam ti ja govorila? Zaboravila šta sam ti ja... Nisam zaboravila, nego sad ja mislim da obje ste mi zaista bile nekako... Podrška, baš podrška, hvala jer sam malo i konfuzna kad sam krenula moj dragi muže mislio, ma jesi li ti sigurno da ćeš ti to moći lijepo govoriti? Što? Predo. Da. Neću ja nikad presad govoriti tako nešto da pametim, previše da pričam. Anka, hoću? Hoću. Ali stvarno mislim da sam trebala, da bi bilo moje vrijeme korisnije, da sam ja uživala u onim sad serviranjima. Ili možda ne znam.
Žao mi je. Ne bi vi bili vi. Ne bi, jel? Ne, bila ti. Sjećate se kada smo dolazili ovdje do Pinka, što sam vam definitivno to rekla. Vi ste jednostavno taj tip osobe koja volite, držite konca u rukama i konstantno ste bili pod tim, hajmo reći, pritiskom, pod navodnicima, i došlo je jednostavno vrijeme gdje je energije sve manje i sada ste onako kao, jel, zašto ovo meni sve trebalo? U suštini, evo, koliko vam je ostalo života, uživajte u tom ostatku života. Ostalo je još podosta života. Ne, naravno, podosta. Pa kažem, svima nam je, nikad se ne zna koliko nam je propisano, ja kažem, podosta i super izgledate. Zato uživajte u tome. Uživajte u svakom danu. Nemojte se uopće... Ne, Amelija, ja moram da ispričam samo jednu situaciju. Radili smo, više se nešćam koji event je bio, koja je revija, zbog čega, radi čega, prezentacija, bilo ih je mnogo. I sad je naravno uključen i jedan sin i drugi sin i Predo i svi smo mi tu negdje uključeni. Naravno, znamo kakva je ona i znamo na kraju kako će to sve izgledati s njom. I trudimo se da je olakšamo u svakom kontekstu. Dozvoljava ona nama tu neki 5%. Eto, toliko i to je puno. I sad se sve završilo. I sve je fantastično prošlo. I ja sad slažem s Arijanom i sa mlađim sinom ove stvari. Pomažem im tu, predovamo nešto čačka oko kompjutera, kao to muzika ide, kao razlaže se sve. I upao Frki, kaže, meni predao, gdje je Amela? Pa rekao, sad je tu bila s garderobom. Kaže on, ali nema je. Pa rekao, tu je sad možda otišla, rekao, tamo da to provjeri, rekla je da provjeri. I sad u jednom momentu nastaje panika opšta, u prostoru tražimo Amelu. Amele nema. I traga se pola sata, sat. Zovemo na telefon nedostupna, već je panika Arijane gdje je, već auto mi šaljemo u ovom pravcu, onom pravcu, neki sat i pol vremena. Javlja se Amela mrtva, hladno meni, kaže što pančite, ja sam kod kuće. Rekao, Amela, izvini, kako ćeš nam nestati samo? Jer je valjda više toliki presing bio, samo ono kad rekla, ja sam završila sve kako treba, sad vas ostavljam, na milost i nemilost. Kaže, ja sam skontala da meni treba šetnja. I ona je pješice i to podosta je prošetala. Kaže, isključila sam namjerno telefon, upravo o tim telefonima kojim pričamo i došla kući. Ne možeš to da nam radiš, sad javno to pomenu. To sam trebala što javno pomenu. I onda. Koliko puta ste uspjeli na tako neke načine kada je pressing postao u pitanju, karijera vam u pitanju, jer ovo je bio super uvod, da ne nasekirate, nego da u stvari dovedete svoje sinove, kćerke, partnere u tom nekom ludlu. Smo mi bili stvarno u ludlu u tom momentu, a u stvari vama je trebalo samo da budete sami sa sobom i da se onako ispušete, a oni nisu to nikad prepoznali u vama kao partneru, kao majci, kao roditelju, kao kolegi, da je u stvari to neophodno i tako jakim ženama kao što ste vi. Meni se to ne dešava. Meni samo govore da sam dosadna i toliko radim da... Da sam dosadna. Da zapravo ne mogu pohvatati šta mi je u toku dana, šta je moj program. I imam jedan sada, kako ulazim sve više u neku... Koje je to zadnje neko doba? Kako se to kaže? To je najljepše doba. Svako je najljepše. Uvijek sebi pišem, aha, danas moram to. I onda mi se problem javi, znaš kada, izgubim papir. Ne mogu ponovo napisati. To mi onda bude problem. A inače ne dešava se da ja to negdje isparim. Naprotiv, mnogi bi mi bili u mom okruženju sretni da malo isparim negdje. Ali ne dešava se. Tako da to meni ne može nikako. Pa Tanja je mene zaštitila. Ja sam završila bila u komšiluku u vojnoj bolnici, tada poslije. A to ti je uspjelo bilo na ruti? To mi je bilo uspjelo. Ja sam uspjelo samo sratila tamo injekciju, primila i nastavila, onda pješke kući. I dakle, meni organizam više nije mogao, već je tada pokazivao da ne može kad si mi govorila stani. A šta ti Ana govorila? Ja vidim, čekam dan da kažeš Anno, šta? Ja vidim da ti u nju gledaš to vrijeme, šta sam ti ja? Pa ja gledam u nju zato što sam ja njoj, prije nego što se to desilo, ja sam njoj par puta rekla povuci ručnu, nećeš ti moći dugo ovako izdržati i nas dvije smo znali često putovati. Ti si joj rekla. To su bila čarobna putovanja. To su putovanja i najviše košta. Znali smo putovati nedaleko, ali dovoljno da imamo svoje vrijeme i tu neku svoju zajedničku čaroliju koja i dan danas traje kad se sretnemo. Bogatstvo je u onome što smo mi izgradili i što smo ugradili u taj naš odnos. I naravno da je dragocjeno kada osobi koja vam nešto znači kažete povuci ručnu. Kao što je ona meni par puta znala reći istu stvar,
Pa kad smo se zadesile u bolnici, to uvijek pamtim taj detalj, kad je ona rekla, ne, ti ne možeš biti bolna. Nemoguće, ali baš ti ne možeš biti bolna. Može. Uvijek se desi da ta karika popusti, jer nismo mašine. Ljudska smo bića i ta emocija ima rok trajanja. To je ono što mi imamo poseban izgrađen senzibilitet. Opet se vraćam, Hanka, na ovu romantiku. Taj poseban senzibilitet kod nas, nazovimo, ja mislim da sam jaka žena, evo, drago mi je da sam u ovoj kategoriji jakih žena, ne samo fizički. Nije to samo kamera, dodaje kila, ne moraš da se... Ne, nema problema. Dodajte vi meni još kila. Ja ću da plačim i patim. Dobro, uglavnom, lijepo je što te imam, lijepo je što imam i moju Hanku, i tebe, Tanja, i Alma, i što možemo da pričamo o ovakvim prošlim vremenima, ružnim vremenima i da se radujemo onim lijepim. A ručnu treba vrlo često povući. Znaš šta najviše cijenim? Možda sam najbolje to sa Amilom potvrdila u nekom prijateljstvu. Pošto puno radim i stalno imam taj program koji ne može stati na taj papir dnevni, volim ljude s kojima mogu možda i ne čuti se ne znam koliko vremena, mjeseci, kao da se ništa, kao da je vrijeme stalo, nastavljaš tamo gdje si zadnji put negdje. I tematski, i priča, i druženje, i emocije, i prijateljstvo, sve nastavlja se. Kažem, zbog te prezauzetosti, nekako ne volim ljude koji insistiraju stalno, pa gdje si ti, pa što te nema, pa znaš li kad smo se zadnji put. A znate kako su kod nas inače onako u modi štele, onda su mi opet karakteristični posebni ljudi koji tako ne čujem se s njima, ne vidim, Bog zna koliko je, onda nazove i kaže, pa gdje si ti, pa ne bi se znao, znaš li ko je. A ne znaš ko je, opet telefonom naravno, a fino, znači i glas i mi zaboravljam, pa me naruži, onda kaže, ja znaš imam upis svako onako polaže kod ovog, kod onog, tako to sa tim stankama od 10 godina, onda te nazove, kako ne znaš ko je. Pa dobro, to se obično dešava, mi se ne čujemo često, isto imamo tu priču. Velike pauze, ali... Jeste. Ono što mi se zanima kad su muško-ženski odnosi u pitanju, koliko sada, evo sada damo savjet mladim djevojkama, čak i mladim momcima koji ulaze u te neke veze, koliko je vama u životu značio taj vaš partner koji vam je držao leđa, evo svo vrijeme i danas dan dok radiš? Jedna obaveza, druga obaveza, treća, djeca, ne djeca, ti šerpice, snjaha, kćerka, sve. Neko ipak mora da stoji iza žene i da je možda drži leđa. Da me Tanja ne shvati pogrešno, da odmah ja profesionalno nešto rondam, ja bih očito po godinama svojim prije mogla dati savjet kakvim starim curama, starim momcima. Jer ovo nekako malo pleonastički, mladi momci, mlade cure, a ja sam negdje ovamo bliža. Tako da ne znam koliko je. Sigurno jeste podrška čitave porodice, beskrajno puno znači. Ne bi se moglo puno napraviti, ne možeš ako opet ta neka ravnopravnost, neki status žene danas, koliko je usrećila se od toga ako nema podršku u kući, ako nema dobru relaciju sa djecom, teško da može nešto. Znate, džaba, svi dženderi, ajmo im dati prava, prebrojati ih, ništa od toga nema. Reci, draga. Vidim da me gledaš. Gledam te, sad sam se sjetila trenutka kad smo trebali da radimo ovu emisiju i da uđemo u studio, kako bi bila dobra ona atmosfera i šminkeraja, da smo sad ovdje onako opuštene. Kad ste, pa divna je situacija, ja ću malo da prepričam toga. Moje drage dame, prelijepe, čvrste, jake žene, kad su se pojavile, onda su počela govoriti, joj, ona će biti napucanija od mene, ne, ona će doći tu, pošto je Ana uvijek ta koja, ja moram da kažem, zna da malo zakasni,
Sad samo zakasla, nisam. Ne, sve je okej, sve je okej. I kaže, u momentu komentarčima kažemo, pa eto, mi smo dobri, sad će ona da dođe, svakako dolazi u svom fazonu. Jes, to sam ja govorila da ću Kaže, sad će ona doći, sva napjeli. Ja ću izgledat ko... Kaže, ja ću kao dječačić izgleda tu ko muško. Kaže, ja sam tu muško, ona je taman žene. I onda je to bila fantastična priča u šminkeraju kad se još Ana pojavila, koja nije došla tako u svim toaletama kako inače se pojavljaju. Meni je drago što se takva baš kod mene došla. Kad su počele jedna drugu da ujedeju i da govori, nek si ti obukla, Amelija, nek si ti obukla tu haljnu, nek si ti sredu. Vidi cvili na tebi, vidi od Đerdana. Mislim, šta možeš da kažeš za svoj A ja mogu da kažem da ja... Amela je uvijek takva bila zaista. Hvala. Stvarno jeste. Ali eto, nisam se ništa sređivala, nisam se nešto ni šminkala. Ne, nisam to mislila. Ne znam, ja imam uvijek, recimo, imam istu haljinu, recimo ja sam sad zadnjih, evo, zajedno smo 3-4 dana već ja, ali nije mi to priznam. Zadnjih 7 dana je u istoj haljini, ali žena ima više modela iste haljine. U raznim bojama. Ne, u istoj boji. U istoj boji, samo čarape mijenja, da ne bude tu baš ista kombinacija. Da, sad ću da odam nešto, a to je iz moje struke i mislim da je to čak i poučno. Dakle, ja imam 2 kroja haljina koje nosim i imam ovih 4 haljine koje sam zadnji dan. Samo iste su potpuno i boje su iste. I samo ih presvučem i one su tako obične i ništa se nisam sređivala, nego tako sam. Sad mi baš treba. Hoću. I imam, recimo, možda jedno 15-20 istih tih ljetnih, znaš one. A meni je trebala za večeras jedna haljina. Donijela sam Tanje. Imam, daću ti ja. Kofer je pun. I uvijek imam, recimo... univerzalne brojeve. Jeste. I uvijek imam najmanje 2 para istih cipela. Dakle, uvijek kupujem, ako su mi legle jedne cipele, onda kupim takve 2 jer je to nešto što meni odgovara. Dakle, nisam trendseterica i ne pratim te neke boje. Imam svoju liniju haljine i svoj oblik, to nešto svoje, koje je uvijek isto. I na ovom kišnom kijametu dođe u čizmama, pa presvuče cipele, to je Amela. Jes, dakle ja uvijek, obzirom da... Dobro da ne desi se kao jedan fashion week, ne znam. Kad sam izašla u čizmama... Onako sve ide i ovdje jedna maram, ovdje čuperak ide. Kaže se našminka, nesi, ide kosa kao tu. Dobro sam rekao, super, i niko ne pogleda joj dole. Ide dama, ali ide one, znaš, zimske brake. A gore ide svila, neka teška. Ali još nešto, komentarisali smo to, vjerovali ili ne, Tanja, evo nekad ću još ako Bog da doživjeti i zaista želim da se spremim kad dođem u emisiju. Vjerujete li mi da se još nikada nisam kao čovjek spremila ni na jedan javni nastup. Možete da pomislite, koliko sam puta u životu, a? Kao žena si se spremila. Ja ću sad malo da vas... Nikad nisam imala sreće. Ali vi super izgledate. Vi se ponašate tako. Vi jednostavno to živite. Ne trebate vi biti dama u toaleti ili ne znam. Vi je fantastično. Pa to je to. Ona uvijek to živite. Na vašem stavu dok sjedite, dok govorite, dok pričate. Ma sve, da, ali evo sad analiziram. Idemo na blok marketinga da utvrdimo koja je najveća dama. Molim vas, marketing. Ma zovite me češće. Onako, jel da? Upravo ovaj komentar ćemo. Sad imamo modnog gurua ovdje. Koliko govorimo o relaciji, hajde ne moramo, relacija muško-ženska, evo o ženama. Pitanje koliko je ženstvenosti, evo smo svi procijenili da Amela to nosi u sebi. Nekad davno u toj svojoj mladosti, već sam zaboravila puno toga, tako je davno bilo, jednom sam prilikom onako zorno naučila šta znači biti ženstven. Imali smo u gimnaziji jednu djevojku, drugaricu, školsku, koja je zaista bila lijepa i u to vrijeme nosila frizuru ovako s ove strane, pada ovdje za uho. I kad imamo neke rođendane, neke proslave, onda je ona uvijek to znala tako ovako držati i ovako sjeti, ta kosa ovako padne, ovo povremeno ovako. I u meni se to jako sviđalo, ali nisam nikad takva bila. I onda smo išli često na izlete i shvatila sam koliko se isplati biti ženstven. Ne znam, u Brčkom sam završila gimnaziju, idemo u Bijelu vozom i tamo preko nekog potoka treba preći.
I ova naša drugarica kad dođe do barice ovako, ona zatrepče, zaskakuće tu i odmah 5 onih drugova dječaka se sleti, momaka sleti se i ona ide. A moja Hanka ostane sama. A preko potoka na leđa i nju prenesu. I ja tada shvatim da zapravo griješim. Ja se izmaknem dobro dotamo, zatrčim, preskočim potok. Vidjela sam, ne isplati se, ali nikad ništa nisam promijenila na tom planu. A dobro, vi nosite intelekt, vi odišete time, a gospođa Ana, ako smijem da se izrazim na ovaj način, vi odišete seksipilnošću. Ja! Ne, zaista, vi imate to. To su vaše oči koje zračenje, to je onaj Ima li još nešto drugo osim toga? Molim te da mi... Ima li još nešto? Posljedni ste. Malo prije sam ja... Ima li mozga kod mene? Malo prije sam ja ispričala kad su ovako neki prilozi, neki pa je studenata, kažem ja molim vas, ja imam papir da sam pametna. Dakle, fino mi, redovni profesor, imam papir. Imam problem, trebam biti i lijepa. Pa potrudite se. A onda ispričam da su nekakvu pitali da li bi voljela biti više pametna ili lijepa. A ona kaže, pa nisam luda, kaže, pa ljepota je prolazna. Tako da je tu negdje, ovo je super. Ovo je super procjena. Ostalo imamo potvrde. Ma ne, ostalo imamo papir. Jeste, ostalo je papir. Vjerovali ili ne, ali vrijeme kod nas u emisiji vrlo brzo teče. Ali tako lijepo, Tanja zove nas češće. Taman se ona opustila i uhoda. Bila je. A da te pustim još malo, hajde pričaj još malo, pustit ću to. Za kraj. Ne, hvala vam svima. Trebalo je tamo kamere, pa onda samo nastaviti. Nastaviti, ono je bilo baš... Samo ih uključiti u datom momentu. Neka ono bude samo naše, bit ćemo sebično ovaj put. Šta reći za kraj mladima? Poručiti, kad su ovi muško-ženski odnosi, da li da oni žale za tim nekim žalom o kojem se priča, koji oni nisu naravno proživjeli, nisu mogli nikako biološki, ili šta da rade u ovom sad poretku, upravo što Hanka kaže, da li da mjerimo muško-ženske odnose po brojčanom stanju, da li ovdje više muškaraca, ovdje žena, da li da mi žene i dalje onako, bar one koje su navikle, šarafaju osigurače, imaju, kako se kaže, one ne znam kako se kaže, znam ga koriste, ono, imalo struje, nema struje, trimer. Brifer. Ne znam, vidiš da ne. Trimer je za šišanje, jest. Brifer, znam da je to negdje blizu, zašto mi to isto ne znam. Što Hanka me pogleda? Kaže, dobro je Tanja. Evo, profesorca. Ja neću više ništa progovoriti. Šalim se. Šta treba da im kažemo? Stvarno se slatka. Ja, što da ja kažem? Sve tri morate. Dakle, ajde, da. Peci. Dakle, ovako. Ti starija. Najmlađa. Ja smo u nekim porukama. Dakle, ima jedna dobra poruka za mlade. Muškarci vole očima, a žene ušima. Zanimljivo, jel da? Dakle, trebaju da se nauče da govore lijepo. Ja moram da i prevedem. Neka svoje fine naše djevojčice lijepo urede, srede i naravno neka znaju po koju reći, ali ipak muškarci to očima doživljavaju. A žene, šta god da se dešava, kad je nešto lijepo izreci, to je otepa i kad nešto fino kaže, sve oprašta. Prema tome, dobra je meni ta narodna muškarci očima, a žene ušima. To je opet kao neka, narodna je, pa sad... Anka će pametnije nešto, ja sam ono kao... Sjeti se da je profesor, pokojni profesor Šipka, zna ga Ana, govorio žena sluša, muškarac gleda i zaljubi se, a žena sluša i zaljubi se. Ja ne prihvatam to, mislim da je to nekako, ne volim te razlike, ne volim ni da me neko štiti da sam neki slabiji spol, da sam, ne znam, nije mi to drago, ne braniš me praktično, nego još više doprinosiš da se o meni misli kao slabio, a tu se ne mirim. Mislim da je to što jeste, ne treba gledati ništa i te relacije, kakve su bile. Vremena se mijenjaju, sve je to dobro, sve je to u redu. I mlade treba podržavati, kažem, i teška su vremena, pa i to sigurno utječe. Mi smo se nekako više provodili. Čini mi se da smo nekako lagodnije živjeli, makar se možda i manje imalo nego danas u prosjeku. Ali eto, nemam nikakvu poruku da im kažem, osim
da se svako trudi kao pojedinac da napravi najbolje što može od sebe, da bude najbolji čovjek, da bude najbolji u svom poslu. Sasvim je svejedno, uvijek više cijenim dobrog automehaničara nego prosječnog čak hirurga, kamoli lošeg. On je dobar u svom poslu i tako treba šta god da radimo, da se trudimo. Ako kuham, da to bude najbolje, ako, ne znam, pazim unučad, onda se trudim. Jeste, imam ih 4, pa je to opet posebna draža. Vas dvije ćete vidjeti kako to izgleda, što vam bude trebalo iskustveno, tu sam. Hvala ti, Hanka. Obećanje dato. Ana? Pa ja se poprilično slažem sa Hankom, naravno i sa Amelom, ali imam svoj stav o tome da mladi treba da žive svoj život i da ga zgrabe i da traže od njega maksimalno i dobit će to što traže. Mislim da ne možemo da kritikujemo ovo vrijeme jer to je naše vrijeme i mi ga ne možemo promijeniti. A i to i našoj djeci i nama uz njih je davno već određeno i propisano šta će se to desiti njima. Naravno da mi svojoj djeci i ovoj kompletnoj našoj mladoj populaciji, ženskoj i muškoj, želimo sve najbolje u životu, ali oni su krojači svoje sreće i svog životnog puta i šta će biti sa njima. Nažalost, konstatirali smo da je ovo teško vrijeme, teško je nama, ali je lijepo i kada se sjetimo onog prošlog vremena i prošlih vremena kada je bilo to i to, ali je ovo vrijeme na svoj način lijepo i neka ga mladi uživaju maksimalno, neka ga mirišu, dotiču i uzimaju sve što je u tom aspektu korisno za njih. Hvala. Almić? Pa ne znam, poruka mladima, ja sam mlada. Ja ću samo da ovo usvojim. Poruku starima ti daj. Da. Možeš ti nama poruku. Ja ću samo, ja bi sad vama iskomplementirala tako. Slijede oni mini psihološki profili koji će vas tako lijepo, kako ste sjedli, kako ste se ponašale, vizuelno, po pokretima, gestikulacijom, emocijama, obojeno. I onda ćemo ovako fino na adresu poslati da dobijete kao jedno pismo. I eto, mislim da ćete biti obradovane. Ali zaista ću se potruditi. Od srca. Da vas onako izanaliziram po mom nekom iskustvu večeras koje sam onako uživala. Ja zaista uvijek uživam sa intelektualcima, jakim ženama, jakim muškarcima koji znaju šta prvenstveno žele u životu, šta hoće i da izvuku maksimum od svog života, svojih potencijala. I hvala vam zaista na tome. I vama hvala. Divne ste mi bile, ja sam moram pokloniti. Tražimo onu drugu stranu, ali fizički. I fizički smo jake. I fizički, da. Pa da, ja se slažem, Hanka, s tobom kad kažeš ne želim da me neko sad štiti u onom... Naravno, samo mi pravi problem. Apsolutno. Ali nam je i tekako potrebna i ta druga polovina. Ali ne da mi bude potreban radi snage. I ja sam jaka. I znam da koristim brifer. Znam i ja. Daj samo brifer. To smo samo smješkaju se ovi kamermani. A i fizički kad ideš na 5. sprat bez lifta pa poneseš 15 kila s pijace pa... Ništa, mijenjajte se za stanove. Sad je vrijeme, pošto imali nekih komentara vamo u Slinkeraju. Ma ja bi da se odmorim, brate, malo uz... Pa ti se stalno odmaraš, ono draga. Povedi i nas malo na taj odmor. Ova gospođa ovdje je energetski potrošila taj dio koji vi ste nekako to izorganizirale pa ga polako možda trošile. A zašto je ta ručna stalno? Povuci. To je to. Sad ona treba tu regeneraciju, vraćanje životne energije. Ali je povremeno gubila kondiciju. Mi nismo razvlačile, nego držimo kondiciju isti tempo. Nije nam jufka pukla, je li tako? Stalno isti tempo, je. Sad ću vam reći isto jednu anegdotu. Prije 2 dana kažem ja sinu, mislim anegdotu ne lapsu, hoću da uzmemo grtač jer mi je zima. I kažem ja imaju, molim te, daj mi tog toplog muškarca. A hoću grtač. I oni se smiju i kaže, a zato mi Predrag rekao, sigurno da ideš u emisiju da ne bi opet tražila toplog muškarca umjesto ogrtača. Ali kako mi je ono... Pa dobro, mogu ti reći da ti je to super naziv za ogrtač. Ana?
Večeras ćemo biti topli muškarci. Posle ove procjene još Ana će potvrditi i reći super je to. Svako jutro i svako večer sam topli muškarci. Divno mi. Ako ko pita. Daj mi čokoladu. Ja imam poklon od svojih sponzora čokoladice koje dijelimo. Hanka je rekla u jednom momentu super priču i ispričala anegdotu. Ja ću njoj namjerno da dam tu čokoladu. Kaže, čokolada za štelu. Otporna na štelu. Otporna na štelu. To da bude upravo apropo one priče. Htjela sam u tom momentu da ustanem i dam, evo reko, za štelu, da ovaj ne mora zvat. Tu uradimo kako treba. Tebi ću, draga, da to ovu za umočiti. Čokoladu, kad je polako. Svaki put me daš za umočiti. Ne znam, nek se nešto desi. Umjesto toplog muškarca. Moja Hanka, vidi ti, molim te što ona meni radi. Za počastiti Raju. Za njih dvojicu kući, naravno, veliki pozdrav. Znam da ti misliš na njih. Naravno, veliki pozdrav. Za PMS. Super. Hoćeš ti za PMS? Evo ti za PMS. Ja ću možda krenem u goste negdje, nikad se ne znam. Ja što je dobro. Naravno, imam još poklona za vas, drage dame. Imper Commerce isto moj sponsor emisije. Imamo ovako raznih nekih stvarčica. Imamo srebrnu zaštitu koja je za intimna higijena. Divna i krasna. Imamo srebrnu kremu. Pa sad morate da odlučite šta ćete. Nemoj da dajem libido, nemoj me gledati tako da pokloniš neko. To Ani treba, ona ima muškarca. Za pravi muškarci. Ima i on sigurno snage, nemoj tako, molim te. Imamo mega fitovu formulu M10, a možda to? Za šta je to? Ovo ja mislim za mršanje nešto. To mi treba. Jeste, evo datak ishranju. Smanjuje apetit, redukcija tjelesne težine, jača imunitet. Hoćeš to? Bravo, hoću. Mega fit, evo, formula M10, izvoli. Njima koji kilogram skinut, meni koju godinu. Daću ti ja. Kilogram i godine. Kilogram i godine. Nemoj davati, ovo mi je previše. Kako sad vama djema? Evo ide, hoćemo srebrnu kremu. Ili zaštitu? Krema. Izvolite srebrnu zaštitu. Divna je, bez mirisa, bez nekih derivata. Odlično je, probala sam. A ti možda opet libido? Neću, hvala. Neću, ne moraš. Imam ja prijatelja, da mu ponjećam njemu libido. Evo tako. Drage moje dame, hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete večera sa mnom. Hvala tebi. Bilo je divno s vama se družiti. I u šminkeraju i ovdje u studiju. Ponovit ćemo mi sad. Da budem iskrena, malo mi je tema bila onako... Ali na kraju se tražimo se negdje tu. A šta pričati o relaciji? Muško-ženska relacija ostaje uglavnom zatvorenog tipa. Ako gledamo tu, ako gledamo društveno muškarci i žene, onda procjenjujemo brigu za žene, dženderi, od kojih se ježi, moram priznati, to je bogohulno danas reći, do toga da se jako trudimo i u zakonima da bude ravnopravnost, koja je prestrašna. Ja sam nedavno, ako imam vremena ispričati, radila jednu recenziju gdje je prestrašan tekst koji ide sa kosom crtom. Profesori kroz ice, došli kroz e, došle kao, pa to je tako kabast tekst gdje se nastoji meni vratiti ravnopravnost. Mislim, uspostaviti balans nekakav između muškarca i žene da nije niko zakinut. A onda u zakonima se, ako se to još izmakne negdje, građani i građanke ili ne znam šta, zapravo prvo građanke, onda se još kaže sve gramatički termini podrazumijevaju oba spola. I onda se naravno zbuni šta su gramatički termini, subjekat, predikat, a sreća nama dok imamo još vas. Sreća nama dok imamo još vas takvi koji su željni da nauče u stvari prave stvari. A meni je večeras... I to je sve stvarno. Šta švagat muškarca i žene? Ja sam beskrajno zahvalna što me je pozvala, što sam se vidjela s vama. Nemamo drugu priliku, ne možemo uloviti vrijeme. Nemamo. Stvarno, Tanja, mislim, evo vidjela si kako smo u stvari se i ovo je meni veliki dar. Hvala vam svima. I ove sad divne ljude iz Ljubla ovdje koje puno volim i sve sam... Izljubit ćeš ih. Tanja, evo kad su Hanka i Amela već prokomentarisale emisiju, ja mogu da kažem da, iako smo trebali da pričamo o našim sinovima i odnosima sa njima, mi smo puno toga rekle, ne samo o našim sinovima, nego smo rekle i o našim odnosima ovdje i naravno odnosu prema tebi.
A to je itekako značajno da smo se i te teme dotakli. Naime, nas tri bi mogle pričati narednih napravit ćemo mi ono otvoreni program. Koliko sati ili da napraviš neku emisiju u nastavcima. Možda u 3. sezoni. Dodat ću ja za kraj, samo kratko. Slobodno. Kažem, nedavno bila sam na pozorišnoj predstavi, sjedi do mene jedna naša poznata doktorica ginekologinja vašeg doba i gleda me i tako kaže, molim te, zamoli Tanju ili ti kako radite da produžite emisiju na 2 sata i kako ako može. Mi, kaže, svako jutro posle nedjelje, odnosno u ponedjeljak radni dan, sastanijemo se, pijemo kafu i uvijek svaku emisiju iskomentaršujemo. Hvala mnogo, hvala mnogo. Tako da pozdrav za ginekologinju. Svima za ginekologinju i za sve one koji nas komentaršu, koji daju naravno sve lijepe komentare i one ružne. Mi prihvatamo apsolutno i negativne i pozitivne. Ne valja da svima valja. Apsolutno. Ne valja to. Pa ovdje smo mi mogli i onom što je ružno, što se svodi na mobbing, na radnom mjestu, na relaciju muško-žensku i tako toga. To ćemo u tom nastavku. Sad smo bili lijepi. Ali eto, sad smo, jest. Drugi put se onda ide, samo se dogovorite u čemu ćete doći, da ne bude ko večeras. Ja sam rada. Da ne bude opet u istoj haljini. Obzirom da si ti zvala 5 do 12, dobro je da sam ikako došla. Da nije bio onaj topli muškarac. Da nije bio topli muškarac. Mogla si s toplim muškarcem. Mogla sam. Drugi put ćemo doći s toplim muškarcima. Eto. Hvala vam još jednom što odvojili vrijeme. Almić, hvala. A vi, dragi moji, naravno, ovo je bila fantastična predigra za ono što slijedi poslije emisije sa Tanjom na ti. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada vas ljubim i volim. Ćao.